UMLA ke North Shillong constituency uba Adelbar Dongrom haringkat USP ke traffic branch ringkat kinongelam shnong ke Mokhar mission wa thabru bat sandor barjiao ki lej banjurip ya ke jaka baju kentiu bat penhiar pasenjar ki kali kemai hamot pran kalat ban lej Mokhar mission hasenda badan kasinat kompleks bat kemi ikilenti kumno ban weng iking dhengkali hagane ke surok kepala penjenjar ikinong lej nongwan habakran hakane ka sengi uba adalbat ulaong bahagane ka jing jurip nagaleng ki dorbar sndong jongane ka than ringkat baki pulit penyai kali kila sim ya karai man khangno man kentiu bat penhiar pasenjar hagane ka lat nama kelawan ra ik jing dheng kali ba shirkhe omtang hamot pran here wat chadu sigi than jayau nagaleng urang ba sndong ka mokhar uba arwan taryang ulaong bagi dorbar sndong kila rai ru ringkat ki pulit penyai kali man khangno iki taksi banyai lingba kerat samthia ban mi hamokhar hakmat ko office ke hima melim banyai pat shamot pran henry bakin yat bet najayau lingba ka mokhar ban mi shamot pran lam rekat ke jitre lang rekat bat ki dorbar snong ki belong ki marjan jonga dorbar snong umsosun waindo rasamthia jayau brokoi jayau siap jauh laidom, jauh pedeng, jauh langsing, kumju ke Mokhar, mission buat Habru. Di hani ke step nilai yawa wan banya donang rekat buat SP Mr. Kamakia, SP City, jauh traffic buat ki tim kejungi. Tinggal ya don buat kini di kasihin ke bawah nilawan nak kapor hani spot jauh ke mission circle. Kabangi ya kini kejing lap kajing syamu jungi kadai gadau jongan dia kajing don jungi traffic congestion kajing pendeng kali keman kasngi lagi kenta borok ni area bat ngilap menta kadau ba kadai hang ni po circle bat mengaku memeli bat ringkat kini ki noikit ya ba lembah kadal basnong ni ko ban send a strong message syaki taxi driver borok bat syaki pai ba public namar kadon kajing ong ba hilai kan hon bakawai kan hon kapolong kiki banja kawai kan hon kapikai ke jingja kawai ka kan hon kamtip ke ega belaja termar kani kadau ni khot ani ka por ta mass participation kam ta mah bode ni ka traffic congestion ka blakta plat bakani ke jinglong careless ka bomdon ka sense ka bomdon ka ta jing sotu ak tingi driver taxi kiba nyat iki kali ki jongki ka pemantang lawan da kawai ka rai ringkat batu SPCT barkani nakaliang ke police department ru ngimko mani osngo chu ki excuses ke jongki bakin ong bakim don tegi man power namar ke bangidong kam menta hamala ki intersection kita ki bobon lat ki di bandon ki man power riki ong kim don ti ka wei ka bangilap kadai kani ka dau banang ni kim sha shu ya kaban kentiu passenger makani kala ni lakren la batinge bangi ki dor barsno makum emali ngen hable da batinge nani shakmat namar ba ki sipotuli ki santli kali kala khata prat ki bobon ba ya kata ka daily activities jongki pai ba man kasngi tiga bangilap sa kawai pat ketika bentah buat nampo jiau ka ba baro ni kerpat ani kapor kadon mangido kamplak ka jitre lang jong baro kinonya kali adu ki private adu ki taxi repair ki bade banwan sipo mo pran kin suba pakin umya chu nampo re samtia namar hangti po I junction I bentai bade ban kiu sipo hima malem nang tu pun sing 8 blok tanang kawai arteli taksi syakmat bagi semua peran 8 blok lagi spa arteli syadian tempat kada kodon kecing kerpat kecing kentu ba kibaya bade cepat mo peran ken subah ban simbet ya ka lenti napo jiau mokhar samot peran but kani ka wei ka dong kecing seneng ka ba mengikum ki brio kum kecing tau ni ngilong berbor kita ki ba kwa kerki ki ba kwa bande kerki ba kwa ban ki ba kerki lo ki ba kwa ni berkhoi pat ni slam lot namar kani kecing bamburom wei pat Timar kadau hakani ka por ringkat bar ki rambak snong ki badon burom ki banon kit ya ba lem ringkat ki executive committee jong do bar snong fair ngin yang teli kawai but nang ni smak en hable ba tinge namar ngila sya buruk skatar ki bon teli ki snem but nginang ya perkhat na ka bantaban ai kita ka jing kamai lai lut ya ki taksi nandai kimdon pak ki sutu ki perkhat betang ka simet jadi lor ta nong rem ni wana ni ka por but ni paru ka strong message ka police department po USP traffic ba unle ya kerjong ka kamram bagi polis kinle kin pendokam ka an bakin implement ka an bara ka juko por na sngo ba
kani ka jing trailang kalong ko badong kam palat marka dei ga bakta yo pai ba hi tiki pai ba ngi khot ani ko por bakin logi be trailang rikat khanang ba kani ka jing thumu ga jongi dalong ka ba seiso bar kham tam kanong kta pa de kaya kiyang ba de jing im ko man kasing kani ka por idon kirang ba snong kali gi bade nestai gue kali ang ro dei gila kila song jing start jo ki pai ba song jing start jing driver nomor kani kalong ka problem ti ko bangilam kum ka jing pang ka bangyap an weng ni ka jing yang ni ka jing stop ti yang ni ki artan limo ko wei kalong ba kani ka dokap ka jing trailang maka dia taksi berborok kata kilong kelama ko yang hang tu kim perkhat ke basadian le jing syar ki yang taksan second kemudian senja ke ami no mar kitu di running taksi ti la yo kamai ki wan hang tu boleh kena hapan up lagi ngamut passenger de ki wei ai la de ki wei de ki yang de ki kenta hantai nai sai siliang tadi ko wei di artri mah klep no mo ko wei ka long ko ni bang ni ko bang kerpat plat de ki nongnya taksi la de ki private na de ki local taksi la de ki wei wei pat kin subha bakin apply ya kata kajing suthu ka jongki ba hamala ki intersection hamala ki jakai barung kalat kin subha ban ailam ka jakak kin si lesi san mitar kemur ki buana dir bari bani ach kadiang wi askamon kila ban overtake kan markan niru tentang ada yang tang wei nak man ka blok pat sipo ar potuli sadian tadi ko wei ko baar kan ni kalau bangi ko ban yo ka dawai ka jing penkia nak banta bandon ka flow of traffic mari ki don dikilak tali kali kamile sama kali badan flow traffic mari gidon tang sport mo tuli da kimdon ka flow traffic andi gidon ka jing klamakor ha ka jing nyat kali kan ka block kan don bai kani kalong ka jikar pat bat shop ngin air ka batinge mokum ka dorbar sunong bang aku mali nengkat ba police department ngej ba pai ba bat taksi bat ki driver jong ki taksi dan ki kali fair kindon kata ka jing sutu ka jing nyat kali ki choki na kani step te komba pila sutu ya meli jungi la batai mata na kaliang jongi kong birang ba snong kawai ka badingkong kalong bangi kerpat ya ki patba bakin num so ken sobha banum kieu taksi shu na kato ka junction ka bawan sipo mission ka baar kalong ba ki taksi ru ken sobha banya trailang batngi isnong krang ba kinum pendeng shu kali okay polis ban oh but kinya trailang bagi polis ki badon duty yang to baginum saila eki tang kini ki jingker pat na kaliang jungi bat skawai kalong ba kumbiyong ya mali menta nginum sya syu ki taksi bikin kieu nang the na po resampia nang the bikin kieu sini sepo mukhar lembah ka tu surok mo poe po se melim katu nginum sya syu ki taksi bikin kieu nang tu di tang kini he rekam no menta he nginum sya syu ki taksi bikin kieu nang tu na po resampia siapa mukhar